lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo man pa'y itinaragsak kan na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma, tas ikakaradkad kayo adanonan tuy nanumo asurat ko. Naawi sakmat ang nagsurat, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Gapu itinalaos a panagayat ko kan ni Alan, nagbalinak abulsek, katjak in kan kano ti pananglukluko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, itilikodan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga at ti platong, babe. Houston. Jakon kaya. Ha? Ni, apay, nagado tin order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti sa Bali Restaurant. Houston, Eunice. Kaya't ko asawan. Put din tante relasyon ta. Anya. Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Hanggang agin bubulsak ka. Alan, pangasim. Adda ta diti restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti day tabanan. Saan? Kahit ko adito'y kung alagpasan ti amin kata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo? Simple lang. Saan kan hayayagan? Awan matambo ka nagbasulakan ka. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga aramidan tayo kan ka. Ngam niya, Alan. Inuray ko kasi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Isosya ko na mismo ti makiwinnas pas ka na. Ag-break tan, Eunice. Sana pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Pakawanan ako ma. Yung aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story tadwa. Eunice! Okay ka? Lumugan ka. Tayo tulad kayo di balayo. Oh, Eunice? Papay nagsangsahit ka. Ada ka din napasamakan ka? Vince, ni Alan. In-break na ko. Kastaya. Hala, di ka nagsangit. Sana rin mga sangitam tikas siya klase ti lalaki. Vince. Gusto na. Di ka danag. Adag lang dito iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namnamanti ka adak iti sibay mo. Iti amin na gundaway. Ikarig da ita, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan. Oh, anyan tayo aramidim dito eh. Mabalin ka kadila kasarita. Awanan tirong ba nga pagsaritaan ta pa, Eunice? Alan. Mabalin ka di. Nagsinubyan ta. Pangasim. Maminano ka di nga ibagat kan kaadikan ay ayatan. Sardangan na kuman. Lipaten na kon. Takas taakmatan ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ay ayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya't masaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagim kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan ay ayatan?
Saan ba't siguro ang narigat nga awatan dayta? Kasyam kumamot tabagi. Apay. Ada ka din sa bali ngay ayutam. Wen, adan. Iso pa nga asim talipatan naman. Saan la si siyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Pat-check nga ano ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan nalan. Katsapay na kuma. Tawan to ti pagbabawiyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice! Happy birthday, Bess. Thank you, Best. Hi, Vince! Impagmanta nakaumay ka? Siyempre, mata. Malipatan kaya mo ti special na ti best friend ni Eunice. Happy birthday! Agyaman nak, Vince. Ah, ito ti regalo para kanta. Oh, wow! Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess. Ato'y matirikalo. Thank you, Best. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din adwa? Saan pa tigat ko sa man. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince. Ada kayo mag-gaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayang ti-type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang padikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo tanapospol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilati agpakita dito eh. Wait. Nika di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikat ti makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kasta tibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Pwede mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Vince. Pasensya ka na. Nawananak na tinitiganas sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinahan ti puso kan panunod mo. Vince. Saan lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Ang mo mat bayagan nga ay ayatan ka. Saan ka di? Vince. Masaksak kita anak man. Dumakit kita ka masaksaktan kagapo ko ni Alan. Lipatan nga minan da dyan lalaki. Siyak langan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti tindag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat mauding angas ko. Makabanog mateg malmalam at trabaho dito yung pisina. Ay, makapabisin pa'y kitin. Agalasing ko kaya man iti madam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka ha.
Sika talaga. Nagtaktak ka manan ako na. Okay lang. Pakaragsak ti mang sukon kan mang itulod kan ka. Agyaman na, Vince. Ewan kayam. Ada surprise kan ka. Anyang ay data? Diyak ibagbaga ha. Surprise nga Rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnos ko lang dagiti papel iti lamisahan ko. Wow! Talaga mo na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bandog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pasaganam. Siyempre mo ta. Vince. Ha? Amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyaman na. Gapo iti kanayon a panangan andingay, kan panang parparagsak mo kanya. Awanan yaman na. Ad-anda pa'y aparagsak ti biyag mo, no ayatan na. Saan la na ingkabsatan? No diket, kas iti panagayat kumatkan ka. Vince, Si sasagana nga agbalin a panakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Alan, anya tiraramidom dito'y sango ti balay. Kaya't ka kumakasarita. Maipapan iti anya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di, apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid mo tikas jay. Gaputan amiris ko si Kati Ayayatek. Husto nalan. Sartingan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan hobyong. Ngam amok asaan mo nga ayayaten. Ngamin, again gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti puson. Pag kunaam kumamot talan. Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pa di ka matagtagal ya. Ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na rin. Inawagan nak ni Alan. Kinunana nagkita kayo idi na minsan arabi. Anya? Podno ka di nagkita kayo. Saan ba't nga itinagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisindoblian kan kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Uraan niya pa iti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsindoblian kan kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Kapulakan ko na. Amumot no kasano ti panagayat kan panang ipatagkukan ka. Ay ayatin ka na Eunice. Dahil ako mati ka na yun nalaglagipan. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Itay pa'y nga out of coverage. Sa dino mo tagayan na. Madanagan ak. Di man ki dineli ti awagak. Bareng amuna ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello Nelly. Pasensya kan ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita.
Anya? Oops, hinay-hinay lang yun, miss. Adun tinainom mo. Alright. Sige, mada. Gusto na itan. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdama. Nya kakadianan. Tinakman labda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko timak kalipat. Kahit mo lipatan ni Vince, basta ka di. Mamamalan, oray kas jay ti inat aramid mo kanyak. Aklo nagkakpaiso. Ngaging kita. Ay-ayatan ka pa'y lang. Isuro nga, dak, dito ang mag-isin mo bilang ka. Kasano ako makasigurado, di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Napunakan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Nalakit dito makisin mo bilang ka kanya. Ay, ikaray nga, agbalin ako na nasayatan mo bilang. Lipatan mo din na palabas. Kat bang ruita manan. Podno ka ditay taanan. Wan, iso nga isina mo ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asobyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti-explain mo. Kat naglawag tinanggag ko. Vince, Inayat ko iti kastaunay. Nagbalinak anapod naman ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. kuya, sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, aksabli ka dito eh. Vince! Vince! Bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ibato na tanan! Kasalitak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma! Awanan tiro mga pagsaritaan tama, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka ba lang? Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipod ita. Put din tanti relasyon ta. Kat nawaya kayong kanialan. Saan, Vince? Sikat ayata. Patsan na kumamat, please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Agpaigid ka! Agalugan na di malikotam! Vince! Iha, bawal ka na sumrat dito yung operating room. Boyfriend ko tinaksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan dak na umasidikin ko na. Pasensya ka, Iha. Gam talaga saan ang mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di na kumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear. 300 joules. Vital signs. Still negative daw. Silence then. 2:30 p.m. Inarabig niya amin na nakabalag eh.
Talaga siguro nga gintalangan dito tibiyag ti boyfriend yo. Saan, doktor? Magipagladingit kami, ma'am. Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy. Agbabawiak man ngem naladawan ti amin. Jak maten nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan ak unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin a maag maipapanken ayat. Basta mailaban da ti ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti mangnamna makamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti makasakit ka pa'y itirik na ti padam a tao. Sapay kumatagbalin nga adal daytoy ken kadagiti makangeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangan. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan, nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon adumdumngeg ditoy programam. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama, to'y surat ko. Kidawak nga ilingad nak kumalatan itinagan, nga Greg. Agtawanak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak paylaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Ne, apa yung garon? Anya ti mapuspusamakin ka? Kasano da ito yan, Greg? Masigugak matan. Ha? Ay, kit nasayatan kasta. O rumba nga pagdalagam. Ngamin, takdiran gamay. Ikalay sa ka, Karon. Ha? Apa yung agsinay ka ngayon? Numabalin. Tsak pa'y kumakayat yung sigog. Ay, sus. Agyaman ka kidia. Ngamin, ado dagiti kahit naunay tagisikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamon datatang ka na ng tikasasaad ko. Katuan na. Sigat makamu karon. Kan maisa, masaysayat mo't lang. No ijetan probinsya nga ganain. Kat, kasanon ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagan?
Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta laki din nalaing ka, dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam Carol. Wala nang. Ay, una yan. Anya day tangay nararamid mo, Carol. Kunak man, no kunam amapan ka ijay sudan, tapno ang trabaho ka. Hindi kasta makaurnong ka, iti pagadal mo. Nabang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik nana. Jack bebaan ni Carol. Kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamat basit urnong ko nana. Isunteramaten mi. Iti kasta. Makapagkalay sa kami na dagos. Nasaya at matangaron no kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numanusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Wala na. Di ka matanagan. Kabailak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabailak. Tapno makatulong ka na kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta makalpasak matlaang. Adakada kayo ni Greg nga agsarita. May papaniti day ta anak ko. No siya klamay sa awan parikot. Basta aramidan niyo ti amuyo apagsayaatan niyo. Napay ka di bakal? Kasla nagagatmat ni Greg anya. Nadlaw ko ba nga data bakit? Rumpang na lang Nga ben, kinayat mo ni Carol. Ano sanda? Tibiyag dito yung away. Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inaunagayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Sa maunay amadlaw. Bayam na tatawang bakal. Tinapatag. Nagagat ni Greg. Sa bagay matkit niya. Malaksid ang nagagat. Nasingpet pa'y. Tinasayat kasaritang tuman di anak mo. Magbaga. Saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamat din. Alilaan na. Agtungtung palmo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wait. Naturay unay di anak mo. Maday tigas di mo gali na. At da pagpatinggaan ti ginaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Carol. Bakit? Anay ko. Anay. Bagay. Dahon. Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kastao na yun di sakit na. Sige bagat. Mabit lang nga ron, tagpalasak. Agawa atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla batok kulit sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kastao na nga ut-ut na. Ayan, ayaw ng sakit. Dito'y, inayadam nga ilutan. Anya ngamin ayat inararamin mo bakit? Awan, nagtugtugawak lang mata nagmalmalam. Abang anong gapuday tayo ti panagsikog mo bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isartang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit mo sawan, di ka pa nakaluto bakit? Ibaon ka ayan no nakaluto akon. O sarang man ta panunot mo, Greg?
Greg Barok. Nanang? Ang may kanitatangyo ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan ba siguro, Nanang? Ang mga pasot lang ti panagsikog na ti kasya nga ugali na ita. Wina, sana may parbang ti aramidin na kin ka. Sanak matakas dyan di nagsikugak. Ti kunamkit day, adatang tangsit ni Carol iso akas jay. Kasaritak tumankit day asawam. Bayan nyo, Nanang. Sana ba ni? Tatantanin ti panagpasngay na. Patsyak agsublin tungot lang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak na dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Kat mapaling kuntun nga aratwan. Masapula dublyak pa'y tagagat. Nangruna ita. Tadan anak ni kani Carol. Greg Barao, gusto kailangan kita. Umay kaglinaw. Sa agnirintada ba eh? Wan tatang! Mabiitan da ito eh! Palpasir kon! Iti kasta! Mapadano makon! Umay kagitig! Makauna delta baro! Kasta una apodor na rin! Makasinit ti darang tinay! Alawan tatang! Umaya kon! Greg! Greg! Agrein ka! Greg! Abay ka dahil bagay. Ingkay timplani ti gatas ni Bibi. Kasta una yun nasangit na. Sige na bagay. Makaturo-turo ka una eh. Amumata na bambanlo ka nagtrabaho yung talo. Agriin kan kunak! Abay ka. Abay ko magtara ka nga eh. Ingkay timpla iti gatas kunak ka. Oh my God na yan. Malawanan. Mabigla nga. Carol, anak ko, saan kumamat ang akasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siyak ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam? Rumbang nalaan ko mga agyaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Iso akas tuyak ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko ka nakit din ti awanan pay na lalaki. Abay nga ipabasol bukan kwa na ti panagsikog mo ngay. Kat kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Iso nga awan na ron ti pabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kunak basol na, period. Carol, ayun gayam nanang. Agsubli akon ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y lang ti makaammo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ti agiskwela, nanang.
Nanang, apay ngayon nga ta. Ajak mo tin makontak ni Karon. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? Talubulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Ng maging kita, di pa nagawin. Madanagan ako na yan. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, ang mga numakumikom lang iti trabaho na Barok. Narigat mat katapaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparit na kanyak nanang. Tinasayahat, ibatik pa ilang kada kayo ni baby. Mapanak i-Jesu din itong bigat. Mapan ko birukin ni Carol. Makamu ka, Barok. Amom ka na ino sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sige ti makamu ha, Barok. Sapay ko mga road, tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg. Sika ka din day ta? Wen, siya nga Romira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako ah. Ibagam ko matibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. Ada kadwana. Asino ay ti kadwana? Uwan Manong. Iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, anya, Mira, ituloy mo tigat mo nga ibaga. masikog ni Carol, Manong Greg. Anya, naibagada ka dikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Ay, kuha Manong. Mira, pang-aasim, ibagam tipog no. Ay na. Magkaparayaw ka talaga, Pok. Ay, pekal. Daras dumakal. Ay, urayan talabit ni Daddy kan ni Mami Mueng. Nalabit apa awid dan dagijay. Day, ada ka magaya mabaraw. Nagmaymaysa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang. Nay. Apayan Barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasamak. Nagkasaritam ka di matlang ti asawam. Ni Carol, nanang. Simboro ti sa bali a lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maramit ti anak ko dahin ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito ti lalaki na. Kati may sapa na sakit. Masikugan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit magtan. Oon mo ka nagkurangag. Tapno aramidan na ti kastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka dahi nga ti anak ko ti ibagbaga masinurot mo. Wala na. Masiguradong dito. Yak lagi ti nagpitot. Nakita na kitid do abata. Ni Carol na jay. Daragsa. Ang makikingkin ng iti lalaki na. Inyawin ang tilalaki na. At nagdandan nata karon lanang. Diyos ko! Anyagay ti planom ita, Barok. Di ka matanaga, nanang. Agtalinad kami lahat dito kay ni baby. Jackie, paano ka na kaya tapo kayo? Yan ba isa? Awan magpapanan mo sa bali. Amoy amot nga ulila ako na damang. Da kayo lang intima ko na pamilya kita. Ay, agiyaman akno kasta, Barok. Siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mi kan ka. Pasensya ka, Greg Barok. Diyak pulos ni namnama nga kasya iti aramidan na. Awan rong bangay kidawan niya iti pamakawan, nanak. Gan mo isa. Awan sa bali nga ikarkararag ko.
No diti pa nagsubli ni Carol iti din nami nga kama. Ay, Greg Barok. Si sasagana kamang pakawan. Kan mangawat malinggan ko na. No lakit di tagsubli iti din nami. Nana. Nga uray masikugay iti sa bali a lalaki. Kasta ka di Barok. Wala na. Nasakit. Nga may karigata ang aklunan. Gamin. Ay ayat unay anak yo. Kan maysa. Tiyak kaya tamadadahil ti pamilya binukal ko. Amo ka na kulaapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay ko magaron. Tabaka amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanyak, Greg. Ulit daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ikarig, sana na maulit. Agsisingpat ako na. Agtalinaad ako ni Titinam. Carol, diya kaming gayat. Ngawan ina ang mabangunan tanak ta. Amok tiriga at yawan inana. Katya gayat ang mapadasan ti anak tatay ta. Greg. Agyamanak, tanaka amiris ka matlang at agos. Ikarig, may bilang ko kaspudpud no anak ti bas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Greg, arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na giti ng kurangag. Awalan niyaman na bakit? Tao tayo lang nagbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos tayo katata. Katya kay palubos. Kaisod agbalin na rason. Tapno marakrat ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tanti na balabas. E di kasta, makarugita manan. Para iti napimpintas pa'y ang masakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawak, inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak, ngem babaan iti panagkarkararag ko, ininot a nakalipatak. Inpakita kan inpariknanamet, tinalaos a panagbabawi na, iso na isublimat laeng ti panagtalak ko ken kuana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak ti inpas ngay na. Kat agingga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno nga amana. Awan mo ten balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At damat ten bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao. Nang runa, iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin, itaapanawan, manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa kan ama, kadagiti anak yo. No daddo malang siguro, sandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam, nga tao, tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin kat maikan iti may kadwa, agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen amarikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaang nga rod nga agpakawan kan mamakawan tayo. Alakas tan pagayam Greg ket pagyamanak unay
tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti inta ibasa kan ikanbiag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Priscilla Yuson dita Paniki Tarlac, ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, ni Ma'am Adela Vergara kan ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez dita Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, kastamatan ka ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan met ni Sir Ruben Dayog, ni Sir Abraham Agner, kastamatan ka ni Ma'am Florenda Gaspar. Makablaawan met ni Ma'am Nanette Hasmin, kastamatan ka ni Ma'am Analisa de la Peña. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Bueno papagayam, ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, Amila, Manipod Provinsya, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ka na bendisyon nga aldaw. Ilingad na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay ko ma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papankan ayat, nga uray adon atawan tinaglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ang yaman akla sinong bata mo't lang, ti ayat niya datdaton ko ken ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat nila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matin tinasamit ngawan. Itinabayagan nga idatdaton mo kanyak. Sapay kumata din aktupal daangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalaang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong daang iti denak. Ikarik da ita kengga. Agyaman ak Miller. Ikarik. Asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da iti lugar kadag iti sapataken karing karita. Ket sabay ko ma,
Dating tagbaliw day ta panagayat mo kanyak, Jenny. Awan ta ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aginggat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino man ang tinaggapuam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, itinayjay ama mermiraot. nabanogak papa. Kaya't kung tiyagi na na. Natangken na talaga ti ulong. Talaga ka ti adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Minamag at klase ti ayat tayo ta, Jenny. Anyang iti masakbayam to iti dayjay ama mermiraot lang. Anyang ay ti ipakanantukin ka. Root! Papa, Sinam sa siya lalaki, no di mo kaya't nga dadag sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga agin nayat. Iha, ang panunot ka man anaimbag. Saan ang maibagay na niya ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso akong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kata tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may salang ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam dayjay a Miller, no di mo kayat nga dadak sa mapasama kinukuana. Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. San kumaratang kantulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller. ay uwan sir. No ti anak ko ti sapsapulan yaw awan ditaw eh. Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw sir. Ibagam iti mamermeraot nga anak mo. Taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinurak, ibagam iti mamermeraot nga anak mo. Tataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ay, saan kumabatakas ta ti panagsa sa uyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko iti anak yaw. Awanan talo pa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kaya't nga dadag sa mapasamakan ko ang ibagam timbagak. Nalawag mat siguro kin kantay ta. Apay ka, Miller. Itay pa di ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Ay, diyak man na muna lang. Kasalaman tanagan ak. Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumar kami. Ngam, aging gaita. Awan pa mo't lang awang context na. Sapay di na sungsung batan dagiti awag ko. Ay urayam laang Ang mga no pa umay day jayan. Sa bali tagparparik na kanyak nara. Mapanak sa langan ni Jebalay ta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naagdakitin ta sa napasama ki ni Jenny. Ay, akalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga nuadalaang sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya tilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap na maamuham. Passport kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika, iha. Ijay mo nga tuloy di panagatar mo.
Nasasayap na lalaki jay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga Hilda. Kastamot rin dagiti kasinsin mo. Papa. Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo, nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga ron iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kunti amin na kayat yu. Ita, iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatag. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka ang mabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang dayta. Usarimat adayta utag mo. Iti kasta. Ad-adang progreso ti biyag mo. Mamin ano ka din nga ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa. Musan kumanatangkan ti ulom. Diyak kumamit aramitan ti kastoy. Pakawanan nakmil. Nga putdan ti relasyon ta. Saan yan eh? Pang-asim. Di na kumamatrabahakan iti kasta. Siya kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Iso ang masapol nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ang napatig ka unay kanyak. Sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Iso pang-asim. Di mo aramidan ti kastoy. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amumat ta. Nung ipapanti parikot. Sige. May karigatak. Akasarita ti amam. Ilaban ko ti ayat ta, Jenny. Nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kiti jayak magtaniagadal. Anya, lugas ta, panawanak. Panagkunakat na sa isayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Amok na niya ti kabailan na nga aramiden. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Talipatan ka matan, Miller. Nalapit asaan adata, ti para iti tunggal maisan. Nagsakitan. Kasalaman tutog ti pusok, iti sakit na. Yan, kala, palupusan ka. Amo ka pala na mamin da ito sa amam. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplin, Jenny. Miller. Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay ti biyag ko. Iso pangasim. Tadi mo maksukasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Marami itan ta. Basta ikarim ti panagsuplim, ha? Kiti karik, mat. Ikarik ti pananguray ko kan ka, Jenny. Ay na, pagbitla talaga ti panawad saan ka di anak ka. Huwag nga ron, nanay. Kasla ka ano lang, day di pirme, arigrigat ta. Ita, may sakan nga atorday. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak ka. Panagkunak. Panawin mo't siguro ang tapno, asikas mo't ti bagay. At dayta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo dayta banag. Mapanan ti tawan, anak ko. Kan may sa,
Bakit akaon? Asino tungay ti kadwa men tunawan akaon? Nilaang Jenny ti umuna ken mauding ayat ko nana. Aklunak naging gayta. Or-orahek pa ilang ti panagsubli na. Anak ko, ang 20 na atawon ti napalabas. Manipod pimanaw da Jenny dito'y lugar tayaw. Itay pa ikit di ammo. Ano si bibiyag da pa'y? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya ngay ti ammaw. Ang mga no, adakit ding bukod na pamilya iya Amerika. Ay, dak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigat, wan? Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumutan ijay, ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta, kat dajay pay lang, amilar, ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumat saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na day ta amilar ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo rinsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kitama no? Nabakutan ka na balasang gapoy ti dayja lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all insan. Ang kasanupay ngay dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller ije Pilipinas. Awan mat kontakyo. Di mo matammo no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka, insan. Jenny, iya. Papa? Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag-bayag. Papa, di kay kumamatag sa huy ti kastaan. Kasano agtulangin noawan kayon. Patibkaran niyo kumatipakin kami yun. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Already mo ibaga. Amo, naging gaita. Kat ni Miller pala ang tayatam. Papa. Ore kasano, di pa nagipakitam kanya kalaragsak ka. Marig naglata ti kinalitay mo. Pagawanan na kumanak ko. Noy niya dayo ka kini Miller. Nagbalina ka na ulpit ka rin ka. Tila ang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunod ko. Itakla nga ba, Miris, nga dugaya man, tinapasakitag. Paghawanin na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. No, jak siguro linapdon ti ayan ayat yu kin ni Miller. Lalapit, anaragsak kayo kumaitan. Anagpamilya. Ket nakitak pa'y kumada kitang pokok. Gustunan, Papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro ang marigatan kayo. Manipon dita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma, saan pa yan nalataw ti amin. Katdawatag kay katawan nakto iti pamakawan. Kankuara, agraman iti inana. Anak ko, pagkawanan na kuma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito yung lugar. Tahan ayat abinokalmi ka ni Jenny.
Kapulo na taon, tinapalabas. Manipod tayo tinaudya, nagkita kami dito eh. Ay, inkarik iti bakik, ngay sulang ti umunagan maudi ngayat ko. Inkarik, ngay sulang ti babae ngayat eh. Aging gatong palbiyak ko. Ngam, ay, gustong sakit ni nanang. Panawan matantap no asikaswag ti bagay. Gamin, lumaklakaya kon. Mapapanbatan ti tawan. Naunday mo ti napanawan ti panaguray ko. Napanag ko na. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Kan bangag matyagayat kan payat. Dito ang lugar tinagbalin asaksi tayo na admi. Iso da iti matlang ang lugar. Iti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik namin. Panawan mo siguro. Tapno waswasa kan. Milan! Ha? Jenny! Oh, Milan! Jenny! Ang yaman nagtalagsupli ka patlahan. Among ka di nga. Shh! Gusto nan, di mon baliksan pa eh. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny! Mil, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Kadyak inlaban kan ni papatyayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik tim madayo iti danam. Anag babawyak, kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Oh, Jenny! Sakbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ka ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamagawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Iso nga di mo nga roon panunutan dahi tan. Napalabasin dahi chay. Tinapatag kita kasi ti ang dama. Kan ti masakbayan. Naon daya panawan ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di kain ka. Sika, ti umuna kan mauti gayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawa. Ita, addamoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kadda kami nga agasawa ti ad-adda a mangay aywan kadagiti apo kami. Dayto man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat kat makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayo na nulakit di taada talag kan respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas.